Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihil ulumi wal hikam. Amma ba'. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang mulia, baik pun di dalam negara ataupun di luar negara, yang kalun tusa kalun turi oleh Mr. Alihba nyom Mr. Alihba lun kena merumpak juga dengan Abu Syekh urang kasian. Lun kena ngiang pakai ban wajah dah keturunan dah bangsa payah ne merumpak dengan lun mangat katuri nyo tungku hasbi yang jak leh kaki ada rung dunia nyana perle bek kapugah haba di luar negara kawa kena hai binatang ngat tak pedupat aba tawa kena bek tamu pakai negara bek rele begat jaga. Tapi baik kasih ulama hai PKI, hai Yahudi kah, urai ke Ibu Sukma. Munya kapugah kah keturunan Tunku Syafi'i, pakan Yahudi kah. Lagi tujuan Yahuda. Watia gecap je ke Yahudi. Keturunan Nabi, bangsa Quraisy, bangsa mulia. Dia ke kafe. Munya hanale kamu agama kasih ulama. Nyan ulama jauh ku bukan dupa wate Nabi karau abe humu karau apa wate ram sekre ku ingat le Nabi hang bi susu ulama sabang ulama warih Allah soalnya ubah tu murka hai kaplat nyan Nabi wasian pekah keluar dalam Islam kau kena ku mujib darah gepegah le Nabi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu daman musliman illa misalasin hana hala darah orang Islam hai kaplat kecuali le abah perkara subhanallah kecuali le abah perkara dah menyang perkara watarku lidinihi lagi ka katu biarlah agama ro hai kaplat palis hai musyrik kafir musyrik tentera ada juga. Nyo daji karau lahir. Bukan dupa. Imam Mahdi karau lahir. Muhammad Nabiah karau lahir. Ino bukan dupa hai Yahudi hai kafir. Kau kena kamu nampak nyo gelantar kau bertanggung. Atas Mr. Alihba. 3 kali saya bersumpah demi Allah. Taulah nak beranikah kau kena. Hai Abu Syekh urang kaya. Baik kau buka ada urang kasian. Nan Subhanallah. Menyenakah nabuh nagam baik di luar negara. Baik kacau pukul kan dipek bamka. Menyekah nagam kau rijang kamu nampak ngan Mr. Alihba kena upasilu. Tumpat luntuan inan harakan berkatu palahi Mr. Alihba golom naku se lam perjuangan mulai si kurung belah 76 nyopat habis rahsia negara. Baik ubena ulama baleng ke khili Nabi hai ya bah nak ingat ke menyekah Abu Syekh ke Tunku Syafi'i nyot Cik Subi benar katuri jangan keturunan ke Tunku Syekh Muhammad Gaya yang digaga Padang Tiji na rumah Aceh Marmar di Abu Abdul Alim beryakin menyekah hilawang kenan Guraya Bandung semua yang keturunan lun Abu Syekh ulun dan Guraya tul 86. Oh ludo ni banyak kamu Tunku Syah lun kena ja Olivia. Tuman lun getam le utusuh Yusuf Adam. Karena lun tuan geyudu eno ganyan kadang syahid dengar geyu ngajar. Lun geyu pubuat kane urinyan geyu sumber Alihba maka lun dimat gelaran Mr. Alih di ulun tuan hantam pernah lempu buat kitab. Hantam pernah lempu buat kitab Arab.
dan kitab Indonesia yang pernah membuat alih badan Al-Quran. So yang menentang kena kisah. Walaupun nubuat kamanya ngau bercau, kah lagi hantu yang kaplat. Ason mereka menyahan kau kata ubat sehingga mengkarat dengan Allah Taala. Nyo kadengar ku kenayat. Bak pun kau ngak kata pu hai apa. Hai dajua, kah dajua tentara dajua sehingga mutuleh badau. Yang kau nyo Mr. Alih Bar tengah. Nyo kadengar ayat hai apa menyahan jir ke. Nyo bak pun ku mulai bak Fatihah pun. Ila Hazratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabihil mutamassikina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah berfirman dalam Al-Quran. Hai Yahudi balik. Pega. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyo kamatu barang. Nang kau nyo abusi kau dengan dia nyo abusi orang kaya. Mr. Alih Bar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Nyo kakung kau bat hai anu bajung kono kau. Ma kung kho ngan ka ku kho bam ka. Ubena ulama kabeh kasih lekah bin aram jadah. Kah anak bajing di lawang lu tak berala. Na yang biak dagang, na yang biak kling, na yang biak giging, awak lihat kapai tutung berjumpa kau buka pukai ma ke. Kapai merah kau buka kapai tutung. Nah, hai anak bajing lawang. Baik kurang aja. Nyo benar katuri. Nah, gekul lewat anak siwa. Hai anu bajing nyo di dua di chung tu. Dia anu jampu kannya raya anu mata. Nyo ia kayat sejarah Alih Bar Mr. Alih Bar di Pasilu. Kena kaja butru punya kasih ulama. Sebab ulama nyan waris Nabi. So mungkin ingat mereka. Pada aku ingat buatan nanti nyo tunggu subi Allah ni beri jenaka karena kuasa menyakah be hai aram jadah kena kau merumpak dengan kenyo Mr. Alih Bar nyaka singa insyaallah ku baca doa ku lake tolong ni bapa nyo ata ke pulang le gure benar katuri gure ke si ke nyan kehinan di gogo Syekh Muhammad Daud Gayo yang gekun nama ganyan gebuat di Labuhan Haji gekirim le Syekh Mdawadi unang kerabata gayum kau di nana dua saboh agam saboh hinang yang saboh kabeh jamang inoi pada diji bersat tinggal deh kajiat ke guru nyan pak cik aku Nazaruddin nama tinggal di Sigli apa Cut Halim cukup tak yatim. Kamu bahagia. Tinggal di Jakarta. Bak pasal minggu. Wahai adengku cik ti nama. Cuman di Patilo. Nyo katro orangnya Mr. Alih Bar. Kena merumpak dengan Abu Syik. Mengaku tiji banu mata. Baik pegah habai luar negara. Kena hangga Jawa. Kamu merumpak dengan Mr. Alih Bar. InsyaAllah. Handi pajuh oleh. Dia pui. Handi pajuh oleh. Li barang, li bate, kaya dan tumaga dan busau. Sebab masa sabahro kalih sumpah setia. Baik dikabur kula ke ba Allah. Dino kupoh kah? Kadinga ayat. Ayat kudrah, isim kudrah dan ayat Musa. Nya kawa hai Yahudi ku pedua tungkat dan kutubi berilah muka. Kadinga ujar bismillah. Ujar bismillah. Ujar bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Az-zaman ta'addada billahi zalaman takabbara Abu Syik kurang ajar kaplat. Dengan siapa takabur ya? Billahi, dengan Allah. Azza Azizanil ladzi ta'addana bi izzatihi walahul izzatu walahul qudratu walahul sultanu walahul kibriyau walahul sultan. Lah kodrat. Ya alhamdulillah, bagus, naik terus. Naik semua. Walahul kibriya. Bagi Allah yang maha besar yang bisa memakai pakaian takbur, tapi bajingan itu kaplat itu memakai. Mampus dia. Ala jami'il khalqi yafalullahu ma yasha'u wa yahkumu lahu ma yurid. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwata illa billahi aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil. Subhana alhamdulillah.